Ćao svima, moje ime je Igor, bavim se Webflowom, tačnije Webflow developmentom, gdje gledam otprilike da svaki dan učim i da se usavršavam, a, gdje se usputno i prosto javila ideja da napravim Webflow zajednicu koja bi prvenstveno i meni značila i vama, gdje bismo se međusobno učili, gdje bismo možda međusobno predavali, gdje bi svako isticao neka svoja idejna rješenja, komponente. Započeo bih to tako što bih ja krenuo da izbacujem neka svoja rješenja i komponente, elemente, sekcije, delove web sajta, web sajtove u Webflowu, gdje sam otvoren i za bilo kakvu saradnju ili ukoliko neko želi samostalno da predaje ili da uči, gdje prosto kao što sam rekao da jednostavno jedni drugi učimo i da napredujemo zajedno, tako da vidimo se u nekom od narednih videa.